Cerita Bugis Ladado. Di sewa kampung, engka anak orane riasa Ladado. Umuruk na kira-kira 10 tahun. Nesa ni alena maka dekat lolo na. Momponi rina nawana, melok mabay ni. Sapa ni akaleng lauri tomatuan na. Aga na pogok yan naritu, tungkak-tungkok ele-ede, dek na melok moto na masita. Ya panotok na reko tete arwa, yarek gana tete asal riabengi. Makutanan ni ambok na makeda. Ladado. Aga to pakke kana. Namatan repa suna pamailok ko moto. Mapabalin Ladado makeda. Mailok muka moto mele na pamapalaw na reko tapabayene ka. Tapataselo ni ambok na. Mapikri ni ambok na napamapuada. Na reko mapakoy to elok mo na madecen ni. Ripat taru cerita ripat botti ni Ladado. 2 tahun ni purana boting na di pagaga anak-anak. Ang kasiwa wattu na carita Ladado, mailok law sompo law ri Banjarmasin. Na iya wattu melok na law sompo, mataro niya ada law ri bainena makeda. Ia penakut adewa na reko jajako anak orwani. Riponcok ceritai. Law taongan ni Ladado sompo, 5 tahun ni itana law nanapa ang kakarebana. Madece-dece ni garek jama-jaman na Ladado ri Banjarmasin. Na iya jama-jaman na korito dangkad kangi. Ia bainena di kampung ni temah kakojona na sabak tulong mengerangi lakain na. Namporin na nawa melok manguju law ri Banjarmasin. Tersiaga itana law taongan ni ri Banjarmasin. Riwat tulat-tuk na korito dia na teruk law ri bulana lakain na. Angka seminggu maperuma ri bulana tawe na polo ri bulana lakain na. Nek kia dia na pesengang alena makadaya na banemu polo selebes. Ia mina poe koribulana Ladado maelo imanca jibabu. Aga naritarima ni kori Ladado manca jibabu. Na iya jaman na ia naritumas sering-sering rilalau bola si bawa saliwa bola. Angki kira-kira 20 banena Ladado manca jibabu kori Ladado. Na dek na isa Ladado makada beneku iyay. Besa meton ni numate baboyro na sabak na ita pada tanjak na banena. Ia miro pasalengangin na sabak boyro makojo na iya banena macomo Waktu na rapi na 20 baboyro sambil jam-jaman na yan narito na sore man na sunasore la bola. Patalangin nante mapipacing ratin ron na. Ia na rawatto na ang kawatto na mapiso-pisaw patinro-tinro na rekolawi majama Ladado. Tersiaga etana macomok-comok ni babuna Ladado. Rewat tu mapakwan na ro keadaan na babuna. Na pula ni patujun na Ladado melok puy na babuna. Naya waktu na po adan na babuna makeda. Melok Ladado pineki. Pamula na din antarimay. Napa na po alasan na makeda. Nareko ya tapu bene din sinaja na sabak babu mika. Madu imatu asetta. Nek ki Ladado dek na paduli papesangkan na ro. Dapat terus ceritain na iya Ladado na punetongan ni babuna. Nasi tongot-tongan na benena rumoto na kawaingi. Na iki Ladado de na isengi. Si bawa baboy rode to nang kana pawi makeda iya banayo mo pole reta na ogi. Dapat terus ceritain. Makawe ini setau purana botin monro ni dara ni benena Ladado. Rewat tu na dapi na patampulang monro darana. Ciri ni benena Ladado lisri kampon na. Na iya Ladado musse ni sappa benena. Puramana ni natulili Banjarmasin sappa benena na dek na runtu kangi. Pura ni masappa ia mani na pogok monro tudat-tudat takamanya pikiri ki benena si bawa jaman-jaman na. Na sebab pikir kana dek na madeceng masolato ni adang kangen na wedi ripaw makadalau ka cucuk-cucuk ni. Angka na set di wattu na tu Ladado di ulo bulana mamanya-manya na wetutona. Tendi sana-sana tapa ang ketua poso TV sura. Na yan nabaca na okay na sura ero. Na pari-pari ni timpa nabaca so ero makuli-kuli. Na panasadari makada sura ero pola ribenena. Isa na sura ero na paringgarangin lakay na makada. Ia pa na melok liso na reko memana ka anak orwane. Makok ko jaji ni anak mutajengi. Yan narito anak orwane. Na iya purana nabaca Ladado sura na benena. Atambang susana. Napikiri ki makadapit ko gawadi matampu beneku na ang kapito taong salain na. Rilalang atin na majapu makaday man nasani na pangadi mak beneku.
Sesuatu ni napikiri kenapa nasasari mailok lisu kampung nami te anak-anak. Neletuk na di kampung na ridupa ni ribanena si bawa penting pengena yang mana. Nek kela dado sini mata musuh imrita tapana. Nasabak cai memang nalisuang. Dek nang kena menyama papenadin nami te benena. Iro sini napikiri ke makadai mapangadi wibayna itu. Nasabak dia na itama akaleng eko kena wadi matampuk na 7 tahun ni kusalain na. Ripata lainga ipole ko bayna makada iya mo to pole manca jibabu ri Banjarmasin. Nek kia de upisa nyaleku. Sini nak alasan na bayna de na terima ladado. Gangkana na parapa lo ri pamarentai. Na pawi ka barak tongena na iya watwero ni gini gitu mapangadi oloroane yare gamakundai rasa motoroi silam totoi na parrempek batu gangkana mate. Mapak kono kejadian na ladado si bawa benena. Temaitai purana na surompuna benena ladado. Melok ni sadili suri Banjarmasin mursu ipai majam-jaman na. Anu tani sana-sana tapan akan nila sa ladado. Wala salah jangan-jangan nila ladado. Riwat tunaro keadaan ni mapapasala. Besa to ina po nasasaali na mas surompuna benena. Mapak kono na cerita na ladado gangkan na mate.